Cabilecule, Mazaniles, Absalom, Bay Radio Maya, Yethun Orati, Chin Hayocule na, Yetoxcanes Comam Dios, Yethun Cholanti, Escono Comam Dios, Zankal Baital, Tol Lana Neyab Salvi, Yethun Orati, hermanos. Salo Hanejin Comam Dios. Salo Honej Yutolai Junco, Inal Tolai Cayinto, Valkinal Yin Jesucristo. Kawal Watchet. Yutol Masya, Comam Dios, Junco, Inal, Tolai Calinto, Valkinal, Cascalet, Jun tiempo, Paltíes, hermanos, Am to Chilo, Quinco, Colbanil, Palta, Yinco, Pishan, Yinco, Napal, Aise, Jun Colban, Letuyin, con Napalti, Yetwat, Tosa, Calococha, Haicham, Cocolo, Mal Jesucristo. Chicocuy, Jun Shamakan, Anes Dios, Isyip Kulal, Jun creyente. Es hermanos, hay chico cuyo no jun is yip kulal jun creyente ti. Yutol ay makchel shivil tetietal jao yipo kul. Chikuy shivil okmakan kuyban ileh ma ay shivil okmakan kuyban lehin snapal. Religión. Palta ayul chan Biblia jun tetietal mochi hao kinko kul. Tatol ahun kolban lehti chico saya. Hay un creyente onti mas ha Cristo yinko ul mas cochaco col banil palta hay un sitietal lanan hetchbanen hayi asandulk am yora il hanik walo haiko colo malbaisat cantu. Abay Evangelio San Mateo capítulo 24 versículo 42 si ishanes Dios ashkati yuhtu Makwahanek Yutol mane yohta ko hantak ora Okin hay ayin yahawinti Shicham hahawil Jesucristo Acham hahawil Jesucristo Yahauton jam hipan ko masanil Ayat mashano kokul yin kokolo mal Jesucristo Maskocha kokinal tolay kalinto balkinal Paltatol amdo chilok yin jun kokol banil tíes hermanos Am do juno continani may albet hila zet gilik am palta ako hitchkul al yin Dios. Seguro hay hike tol ay hun makchel oktit baysat kan. Shicham hahawil diyet ay jamili bang kinalti masyal kan jambay iskuy wom shi yuhtu makwahanek. Yutol mane yohta ko hantak ora okin hay ayin yahawinti. Zet yun ko makwahtinani es Ustak wana ahun mak waldi jalalab nok aska waltol ay hunok mak chel lanan hech banin hayi asantol mahyal zet orail entonces ahun mak waldi chihe a balil makwalil yutol man hota hanio hajam kokolo malti. Abay versículo 40 y 41 si inalokta ay kapas kawanok winag huneh chimulnahi ay hunok ilaytok y ay hunok kanok inalok ay kawanok ish lanan kauni hunok ilaytok hunok kanok abi ahun makwalti chalelam nosin ayin ko pisanti yin ko nabalti amchi hin el komam justu wal hukcholanes hermano talahay bay tohna kana creyente al kaikula lohit hun tiempo alti talas kusan ayin set ayul yipan kinalti chao gipo hakul ma chao ginak ul aska mulnahil negocio ma hunok tsijetal tol mi maniela mahula sat Kas asan yin jat chao kakul aska chao qin aska junok trato tol el negocio yin asan chikona paltak amchanate yuh yahayo balcocolo mal Jesucristo ach creyente ayet jun san tiempo alti atset al chia hao hipo kokul toray jun cocolo malo hayo y tzech hut koma con hayi ahun dichi ayato hay hun kokolo malti ay kawan anima lanan mulnahi
kawan winak chimul nahi tomi wa ni atok chon na chunik malanan lats on block malanan mul nah bay campo palta ahun lanan mul nah yetok tu as kilon dek am sa hun sa yet bi mayal kaya hunok yet bi tu asa kawan ischi kauni lanan yilon babay cocina lanan yilon hun mul nah hil tu hun chimul nah palta asa yilon hun sa tu am sa hun sa ay ko chiale labnok ahun hayo bal Cristo ti ay setietalo ek tok ay chatalo uhok tolmanto ho ta ho hermano am to bay chila ay bay chihabe chikaya ho anima palta anda horas to hi bayet con al master check batu abi ay mi número celular chau de la ini chihe yo ta huno sabe descato hi palta hun hayo bal Cristo ti kaidi ina tai kapas kawano winak hune chi mulne hichi ay hunok tok ay hunok ilay tok ay hun ok kanok ay chichitar kayo tak am bay chihila ahun ti ok yunek ahun hunok tok y hunok kanok atun hun lanan makwah tu atun hun tol ay gin snap al tu lanan gilon smul na hil palta ay gin snap al tol ay hun makchelo hayok hermanos ahun makwalti ayet el yicha mul na hi mo chachahli yet el yicha mul na hi yayet chilahwi mul na hi mo chachahli bay masach mul na tu yutol mayaleka kuyin chalo kulalkas am to cham ko kolo mal chai ayet chon wai kanaho yo walil tol ay hun chah o hunik ahun chah to ok marchen kan to hun kudu kasihan pas kanok ko bayul ka cham ha hawil talahlan ko wai kas hay jam palta ay wani gul ka jam talay to sak bok ama chae ko manok ta ko ayet chikini bi yo walil tol ay chah hermano chihao ko bayul kap komam yo si chisak bi pasok as kadol ahun oración tu hun cha tu chihakon pas hun sa utu ayon dia to khil pas ko ba tol yin bi dios o gaje ha bo ye to sak bo yin bi dios o gach wai kana ha ye to tek bo yin bi dios o gach mul na ha ye eku kastaini kalaba yo tol ay hun maklanan ko makoni talahlana namul nahi kas asa khabini ay hun trompeta ko yula chikin asa kelon dek mal gach ahi porque ahun anesti kau kayo tak haloni aska tutial 1 Corintios capítulo 15 versículo 52 tol din hun nehmot satelok yunih manos ya tiempo abay versículo 41 di inalok ay kawanok isti lanan mulna hishi inalok ay kawanok ish lanan kauni hunok ila ito y junos canos también ta ay kawanok hermana ma kawanok ish junes chi yil smulnahil palta ta chok yok nabal juntu y junja kulin dios jun chok wal yok snabat ay to hay cham kokolo maltu junok tok y junok kanok ay juntión baldi civil creyente vai más en el iglesias y hecho en octo yul templo chi haben kanes komam Dios chon bitni paltaet ayon chi hikba iglesia ti chi hikba creyente ti chi hilel tok bay sholep hermanos ay makchel jak ba chikin be kanes komam Dios y ay kapas makchel tok yili el tok snap al chi hila ya meta ay celular chi sayila machine tok uno que pensar chi na ayet ay to hin kulto tu ayet chok bit ay juntan hermano kamchi bit ni togal chok to chota no hermanos togal chiwal de jun osban leti ayat chet jun cholanti set yile a actuación asti yet ayat by templo komam Dios set yili anap al yet ayat gin ailal by templo ay mi vale gin anap al tol ailal wal choneh
Castol abaycham hahawil lana nok ailal matol chokal wal gili huna nabal tu agalayet ayachek bayna kawal ayekina nabal haybal cham hahawilti matol am walok yina nabal kainah tok wal yulakul talah kusan aso kabeni yet hun cholanchi yaum noticia ma radio ay anima mayal kayah bay tutashi ay mayal kayah bay varias tashi pues ojab en noticia pues am shaik iglesia titol ayach ojach kan yet hun cholan tushi anaklanan mulna hetok yet ewi am shaik nak islanan mulna hetok yet maik am shaik is malkas kana choklin santo ay humiman kuskula lok okit hun tiempo altu ahun abisti hohtak komasanil shuil maxel chabini que ohay hun Cristo ay hun maxel ohayo pero yet mayal yun hunti tamayal ek elok mas hay cham yet skayelan yet ul yon to más anima porque a un viaje ti man lahanok ashka cham yon to anima bay hoksa kono ech bane yet 15 días chin melso paskun el raga ul wi si cham bay hun sano sa anima agala 15 días ay pas viaje hun el sa abar hun viaje ti tolchkam wal yalla itinani tutun ay un viaje okok palta tola baisatkan ya un maxelo haitu tol ay mano hayok chico versículo 42 ti San Mateo 24 42 yuhtu makwahanek yutol mane yo takok hantak ora okin hay ain ya hawinti Ina lo junok cham ahnati nani chuauti versículo 43 tayohtak hantak ora ma hantak abal chi hay junok elqom kawal makhbil yuh kashkam chichaok elqom yulyatut 44 yutusin makwahanek yutul ayat mananok elin hayo bale yuh kashokin hay lemna ain chek bilinte Dios sole het animalti sí a ver nani setili anap altinani achwet creyente al tatol choche cha segurar wala creyente al vehicle ne el apatinani kawal seguro me hay hieto un viaje timak amto cha segurar apa talas tok al masatsi behaba aska hunok anima chitsi behaba yin hunok satse tiedal hunok viaje paltak amalo kinkul asjab enter mayal tohe anima tsi bildu ayat mas kono kin creyente al aska oto mas ko tsi behko yin hun viaje ti ayat mas ko tsi benko batu mas ala hunko garantía mas ala okcham Espíritu Santo kin kaitu yalon Efesios capítulo 4 versículo 30 Acham Espíritu Santo mas ala okin ashka chunyok seyo al hunok tzitietal ahun seyo tu ma acham Espíritu Santo tu acham mas kah bale okin yet mas konokin creyente al ¿sabes? Ayet mas ala okcham Espíritu Santo hin acham mas onach el justo laiko kolbanil shan yutu chonchalo hin amakchel irma bilucham Espíritu Santo chitzalo bitni chitzalo chahli chitzalo yilon anes comam Dios Riwil chitzalos toh bay templo ya pencanes comam Dios. Kawal chitzalos yeto que hermano. Jun kulal sagalay jun creyente tú. Lanan makwa jun creyente tú. Palta tak am chico chayaha bocham Espíritu Santo yinko pisanes hermano. Kas akonap al tichonech bani. Tayin ko kausin el chao konap al. Ta asan yinko mulne el chao konap al. Asan yinko negocio ay to konap al man kawilo ay kanabal atan hun makwalti talas kusan tosa lo ha ya bisal seto uhok bayuliban enalti paltatinani wa ni hanabal ustak wana hits te kabak atan komam Dios wat choto klakana bayin Jesucristo porque tosa hayko koloman am hapchon ay toch Yutura ay makchi alonishi lanan mai hajam dinani kas manra hajam si anima dinani man yelok tau hajam kamak hermanos kam chong ay tok
Acham apóstol Pedro marcial cham ashkati bay segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12 sí. Hech bane hay junku al yet Dios tu ha Egip komul nahin yet cham yet wa chi hayin ayman ayat junku al tu oklah satkan yuh kaspilan nok ulhoh mas sanil set ay satoti yuh tu sí. Ayat mayal hay jam hahawil Jesucristo tu mayal toh iglesia jam to ay jot setalok to hay bay satoti asan yailal miman yailal masanta ekel hun satoti hun sat kandi paltatinani setietal chi hech maneje hermano hech maneje hay hun kual yet Dios tu abi hun kual yet Dios ahun kual yet Dios o hay cosata ti manho tako at hun dilana haloni manho tako paltayu chi hao kane Dios yin kokul chi hao kipo kokul san ashkatol hota sa ay se yin ko napal ha hech bane hay hun kual yet Dios tu ha Egip komul na yin yet cham ay wal creyente yet hun tiempo aldi tol wal chimul na yin yet komam Dios. Hay ofrenda, hay diezmo, hay ofrenda para iglesia, kawal nan yobra comam Dios yuh. Entonces lanan mullahi. Mawalashka hun alo el kane Dios ti ahunti marcial San Mateo capítulo 24 versículo 14. Asa hun WhatsApp isi tisi yo valilo alcha canelo bay más sani yuli bankinal. Kata to haylaho bal. Setal ko deber tinani mako compromiso nani bay comam Dios. Tol chihal lisqanecha tatol chihal el hun evangelio ti lanan han cumplir hun misión ti a hun misión ay kan new Jesucristo ti tol asek alej eloxi bay masan yuli bankinal amakcha kinkul chaya kan bautizar abi chaya kan bautizar kache kuyun kanok tol chi alkan baye tol chi yeke hun san chek panele maswala si cham ha hawi atinani sin achusta kachwana tatol maya la cha Cristo ina pisan mayal sama bautizara ba chimia chbet culto chimia chahli makbil mi hay cham ha hawi lo tek anchota basi makwa hokone que gusta que suana ikiso habesh in espíritu kamjon waye asin kotek bahe koba es gusta que suana hech ban escol val Dios hipan kun honon ya o kacham yash la leyipan yustol mayal que sap salwi Dios to que más anil es kono comam Dios.